نه وقتی زانین لسر آسمانی وارگاه شد تام جدی و صاب بین نوبر گرا بالافرین بی مروفی دولت ترکیه دایی کره دوان چند سالی دویه دش خود تیزانین هم بالافرین شهر دولت ترک هم جی بالافرین بی مروفی دولت ترک وارگاه ما بمباران کریه دوا بمباران ده گلک همالاتی ما وارگی جان خوش دست دانه يعني اف بالافرین هیم بی مروف حتی مروف کار بیجید روزانه دیگرنه بقاسی بصدان کیلومتر ج ترکیه یانجی جهریم نزیک تینه بیناور چافدیریا جیانا وارگیه دیکنه یعنی اف بالافرانه خطریه کی پر مزن لسر اولکاریا جانی یا نیشتجین وارگی ده جان دیکن چی دیکه yani armancı ve balafrane anın ser vargi yani diyare yani eğer mruf diroka vargi penaberiyavi le vir be cihbunavi ber be çav bigire yani armanç şkandına iradeye vi geliye iradeye civanan de jinan de em bijin dikalên wargê de kombi dixwaze wê bîr û baweriyê bişkînetin xeta xıyanetê xeta teslimiyetê li ser ferz dike laliyê din yani ev balafirên bê mirov xeteriyek me got ê ewlekariya canî li ser hemalatiyê wargê çê dike yani kengê û çawa li ku wê kîjan hemalatiyê wargiyê bike hedef qet nediyare yani eger mirov رابرویا دولت ترک تایبت جی ایرشیم و بالافرین ها این ل روجاوی کردستانی ل شنگالی ل مخموری و دم داوی مدیدن حملاتی وارگی ل بردری خو هاتن هدف کردن هاتن شهید خستن جبروی خطریه کی پر مزن هيا لسر اولکاریا جانی لالی دنجی عالی درونی ده yani تایبت جبو خواندکاران جبو زاروکان yani hejmarek بقاسی ام بیجین ناوین بقاسی 5000 زاروک هنه دوار گیده وانه بشک جوان پرانی خواندوان نهاجی روزانه هم دانی سبه هم جی دانی پشتینی رو دچن دبستانی به هزاران نخوش هنه یعنی جن هنه وی هلی درونی دجی باندوریه کی خراب نرینی لسر همولاتی وارگیده ده چکرن اف هاتنا بالافرین شهر و بالافرین بیمروف این لسر آسمانی وارگی yani dibin çavdêrî û dibin destûrdayîna netewên yekbûyî dibin çavdêriya hikûmeta Iraqê û koalîsyona navnetewî de ji ber xetê ku niha wek coğrafî wargeh lê nîştecih e xetekî ku dibin serweriya va hêza de yani serî de hikûmeta Iraqê hikûmeta herêmê car din koalîsyona navnetewî yani li ser vî asmanî bê destûra wa mêşek jî nikare bifire ev rastiyek e eger bi rojan بالافرین بی مروف دولت ترک تین سر آسمان دیگره بگومان اف مروف اشکرت کاره بشه به دستور آوا پیک دیدن اینها وارگاه شید توستم جودی آنگو وارگاه مخمور بفرمی دبن سیوانا نتوین یک بویده حکومت عراقی جی فرمی بشوی اداری قانونی ور قبول کریه ام بیجین آلیه ناسنامه ده آلیه بجهبوینی ده وک جغرافیک حکومت عراقی ev vî wargehê bin serweriya xwe de dibîne heman awayî berpirsiyartiyên hikûmeta herêmê jî kêlekî heye netewên yekbûyî jî di vê hêlê de bêxem e yani hikûmeta Iraqê jî vê hêlê de bêxem e eger me got balafirê bê mirov têtin hemwalatiyekî ku li ber derê xwe bawekî hovane bawekî dirondane tê şehîd xistin em hemwalatî hem netewên yekbûyî berde berpirsiyar e hem jî hikûmeta Iraqê û hem jî wek aliyê xwe yê netewî hikûmeta herêmê jî berde berpirsiyar e ji ber evî penaberiya wê serlêdana wê penaberiya qebûl kiriye bi salan jiyana wê hem aliyê ewlekarî hem aliyê pêwîstî wê jiyanî vê qebûl kiriye yani eger wisa nebitin yani hemalatiyekî normal ji derve nikare bêtin li axa Iraqê bicih bibit û bibe xwedî nasname bibe xwedî mafên penaberiyê yani ev zagonek ê penaberiyê heye
نتوی یک بوی برده قبول کریه یعنی خالق دنیا وقت پنابر یعنی جبر ام پنابر این سیاسی نه وقتی زانین لهر دری جهانی پنابر این سیاسی هنه که مافی خواهی خاص هنه مافی خواهی تایبت هنه تایبت جه عالی اولکاریه ده جبر انسان کو بدوزین پنابرتی سیاسی پنابر دبن جبر ولات جه هاتنه ام بیجین یان جیانوان کتیه خطره یان گف لسروانه یان ام بیجین جالی حکومت تا ام بیج دولت تا لی گف لهاتی خارن نچار بویه پنابر بویه نچار بویه مافین خواه این وک انسانی وک نتوی وک باوری بپاریزه جبوی پنابر بویه ام وک وارگاه شید توستم جودی جی اف 3 ساله ام بناسنامه نتوی بناسنامه خواه کو خازن وک نتوک وک ام بیج وک مافی مروان لکو داری هنه ام لگوری وان پرنسیبان لولاتی خوش جامی فقط اف شرط مج برمرن جبو من نهات یا دامزراند نهات یا آوای کرن جبو ام نچار بونه پنابر مجبوی دوی روشیده نتهم یک بوی حیا داوی و حکومت عراقی جی و حکومت هریمی جی دبر اف شهادتین کو بیکتینه بر پرسیاره لهمبری قانونی خواه بخواه بمپیدی کنه جبو وی وک پاراستنا مافین خواه حیات داوی همه بکین میناک بویری داوی چی بو شهادتی چی بو یعنی ام حیات داوی همه به مافی خواه حقوقی ام بجین د محکمه عراقی د محکمه ناو نتوی ده وی دوزی همه بکین روژه همه مافی زاروکین حوالی عبوزید زاروکین هفجین حوالی عبوزید حیات داوی همه بپاریزین و همه امی وی کمکوژی وی هویتیا دولت تا ترک لهر دری شرمزار بکین لهر دری رورج بکین امی خودی وی دوزه حیات داوی در بکن بر یعنی باوی که بیمافانه باوی که تو رواتیا خواهی تو نه انسانی من باوی تینه قتل کردن جبوی حیات داوی و گلی وارگی و بشی وی خبات در و امی وی دوزه حتی محکمه نامنتویجی ببینه یعنی اگر نتیم یک بوی بر وارگی ده خواه بر پرسیار بینتن کی بر پرسیاره یعنی روز حتی روز ایرو حکومت عراقی یعنی وقت آلین راست مخاطب دوی لهمبری و گرین بالافرین بمروفی دولت ترک ایدی بیجی بس یعنی هم د بخوا وک بشوی سیاسی و فرمی بکی هم جی دالی ناونتوی دجی کار دوز لسر دولت ترک وک یعنی کار وی مجاری ببتن ام بیجین دبن سیوانا نتوی ویان جی کنسای اروپایی ده وی مجاری بکی روجف و بانگا مجبو تایبت گلی کرد هیه یعنی همو آلین سیاسی همو هم بیجین سازی دوزگه این کجبو دوز و دعوا کردیاتی تکوشینده که همان آویج بو سازی ناونتویجی یعنی سازی سر بخواه سازی کو جبو مافی انسانان جبو حقوق کار دکن دوی چاوی خواه لوی هویتیا وی وحشتا کو دولت ترک بخاصی 3 سالانه لسر گلی وارگی پنابر پیکتینه دوی چاوی خوالی نگرن دوی دیج وی قرکرینی را جوی قرکرینه هم بیجی هم ناسنامه هم جی فیزیکی را بیجی ایدی بسه هر دری به خودی هلوسته کی خورد